n'amasezerano basinyanye yo gukuraho ngo intambara hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko intambara y'u Rwanda na Kongo ihari bayita ko ari intambara y'amagambo, amadiscours de haine, intambara y'ibitutsi, aho u Rwanda Terese Kayikwamba ahora asabira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano, iyo ngiyo igenda ihagarare, ngo u Rwanda narwo rukureho systeme y'ubwirinzi. Ubanza systeme y'ubwirinzi y'u Rwanda ariyo yagoye Kongo, kandi itarinze Kongo irinze u Rwanda. Kagame igora gute Kongo wa mugani kandi nta cihungabanyijeho, kubera ikibazo basaba ngo u Rwanda rukura systeme y'ubwirinzi babaterese, kandi igituma igihugu cyabo gitewe ari ukubura kwirinda. Barashaka se kwibuza byose bigira devagation rufungu ukinguye imiryango nuko naho Gisageta kabaraguye mu mutego ukomeye, aho yemeye ko afite intera hamwe bagomba kwambura intwaro. Bati ingira aba ya mbere aho, kandi akabari itangazo rya FDL ryasotse rivuga ngo ntituzamburwa intwaro, ntituzona zirambika hasi, tuzarwana kugeza ku wanyuma. Kandi zikaba zirefilitire mu butegetsi hose, kuzikuramwo niho kumena amata hasi, yamara kwivanga n'ubutaka ugashaka ngo urakuramwo amata atarimwo umusenyi cyangwa atanduye, biba bigoye ntibishoboka. Atwongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Joshua TV1 mwese aho muherereye, ndetse n'abadukurikira kuri Mibunda TV1, kandi tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe kuri amachannel musanzwe mutubonaho ariyo Joshua Entertainment, Rugenza TV, Mibunda TV1 ndetse no kuri Joshua TV1. Aho hose nayo ari niyo machannel muzadusangaho bakunzi bacu. Tubashimira mwese rero mwamaze gukora subscribe, ndetse kandi tusaba namwe mutarayikora ko mwayikora kugira dukomeze tubagezeho ibyiza nk'ibi ngibi duhora tubagezaho. Murabibona yuko natwe icyo twabemereye tutazaba nka Gisekedi, tugomba kugitimiza, no kuvuga ko natwe tutazabatenguha, amakuru tuyabagerezaho ku gihe kandi amakuru yizewe. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'ubundi na Gipfizi kuva kuri Mibunda TV, niyo tugiye kuba turi kumwe muri aya makuru. Reka rero muhe ikaze hanyuma twinjire mu makuru yacu. Gipfizi bimeze bite? Tumeze neza, turashimanya gasa ya radio ku gutwi nk'abasaza b'imurenge ba kera. Ni naniga ni ibintu biri kwisi. Isi irasaba ko uvuga ukanategera. Duwe urashaka kubikorera rimwe none nta mwanyaga iminsi y'ingabaye mike n'amasaha ari mu kuba make. Shuti bavandimwe mudukurikira kuri Mibunda TV1 na Joshua TV1, mwaramutse amahoro. Abadukurikiye kuri Joshua Entertainment, Rugenza TV, murabyutse amahoro mwese. Abo bwije ni mwiriwe, abo bukeye ni mwaramutse. Abanyafrika mwese ni mwaramutse, aba bihugu by'Uburaya tuba dufite amasaha atandukanye, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse, nk'abaraza Sweden za Norvege ubu nabo burakeye. Abanyaustralia ubu nyine ijoro rigeze hagati, nta masaha y'ibitotsi byinshi. Abanyamerika ubu ngubu bamwe abagenda abava mu tuzi bakereje nubwo babashika mu mago, nabo ni mwiriwe. Kuko bimeze ni mu gitondo cyacu cy'amakuru ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025. Mutera gatebe mutegera amakuru. Amakuru turayahera hariya ku rugamba, aho muri plane, aho mu gitondo hari intambara ibyutse iba. Habaye intambara y'agacucumirizo itarageraho yabonetse. Twababwiye ejo ko habayeho echange y'amabombe. Ejo abarundi bagumye gutera amabombe cyane hano Kamanyura, bigeze igihe ingabo zari hano Kamanyura nazo zari zishinze imbunda ya BM nziza, nikakujya kwinyana y'ishashi shabiri, itera amabombe Burundi irabarasa. No kubera isone z'abarundi ntibigeze bataka, niko gukubitirwa mu nani, niko gukubitira umwibyi mu nzu y'ibyo byahasa zataka ntazataka. Habaye nijoro baradoginga, bahaye bazamukana uruzi ruri hagati ya Kamanyura na Gatogota. Noneho bagira ngo baze guturuka hari BM ngo barebe ko boyifata. Naho ntibazi kwirinzwe n'intare n'amadubu,
nabo ngo barabihorera barazamuka uko ngo baza bazamuka intambwe zabo zariko zigenda zisezera ngo isi kababwira ngo kumugenti tuzongera kubabona izi ntambwe nizo za nyuma ku isi ngo baje gushika amaze bagwa mu mutego bama barabacucuma umuntu bakaza umutwe ukazuhura n'amaguru baburaho bahungira bamanika amaboko nukuvuga ngo uwo batafashe yihishe mu gihura ari kimuga cyangwa ni mayiti nibyo bintu bitatu bihari nuko abarundi ngo bamare kumvaga kabaye nico gihe bagize umujinya barekura amamisiri noneho abasha gutambuka ubu nyine yaratwitse antene yo kuri Ngomo iri hejuru yakamanyura na amamisiri babatera avi Burundi cyane baretera twitse antene ariko ni bya bindi bya sharing itabuza abasirikare yego ni bene bijya baza barasa ejo bakarasa abagore n'abana aho basirikare kubarasa bari kuri front line ariko kandi kuri front line AFC ihagaze neza hari ahantu tubonye bavuga ko ubu nyine inkumbone zacu ziri hariya zitubwiye ko ubu nyine twababwiye nijoro kuko bari bafashe imbona zabo za artillery bazihungisha Ruvunge batinya ko rero sino gutinya bari bamaze kubona ibyemezo kuri bufatwe kandi abasirikare nyine nubwo ari abanyabwoba nubwo ari abicanye nubwo bafite amafuti menshi ariko na amafuta afite na strategy bafashe ibikoresho byabo barabihungisha by'amartirari hasigaraga bega kwa bega abarundi ndibaza bayirwana ababashije baravuga ati iyo bigeze ahangaha iyi si yacu nuko akadrone kaza bari bagaragaje guhamagara akadrone ngo karebe koko baramira barebe ko bogera ku hefo kuruzi kuri Rusizi ngo kaje kuwashika bagasemeye mu kirere bagashira hasi kugeza ubu nyine intambara irakomeye hariya muri plan ni umurundi n'impamaguru aho artillery yabo kirarasa ariko ndashimira umuyobozi mukuru uhayobora urugamba hariya muri AFC uri umugabo papa uri umuntu w'umugabo baravuze ngo niba ari finda ngurarutwa na swararoga nano nawo kuguma kuvuga ngo mugume se matema yaravuze atabagabo ntibazagoma gutaka hatabagabo baza basubiza tibataka kugira ngo abarundi baze bambuka ngo bazi intambara ngo usanga bagume bayitegerere muri Kongo nk'abategera imiziki y'iradio reka mubarabuze bayumve iri wabo bayumvi wabo bumve ico bariko bashaka hariya ubu ngubu Ruvunge ikabitakiri mu maboko ya FRDC n'abarundi n'ababaje neseje baza bifotoza nabo ubu ngubu ntibakirimo ya audio ya bariko batanga ariko yakutumbara yabisobanuye yakutumba general autoproclame ngo ni William yakutumba uriya mujenesi yaravuze ati indege zacu ko ziratinda ati nigihe yazi ati fasha abasoda b'abarundi na FRDC hatira bari banzira bamaze ati no ko maragira ngo atabantu baba babwira ku social media ngo nuwari umubaje ati ngaho mbwira amakuru y'ukuri amakuru y'ukuri ati arme ya Burundi na FRDC bakwande bandante batsinzwe ati n'indege ubunyina ubwari busigaye irabumimya nikaziba ibushize hasi ati kuvuga ko nta kintu na kimwe kigihari kandi ganoneho ubu nyine ingabo ziri kaziba zimeze nk'aba dayimoni ngo bazanye na Satani ntibigeze bororoka abadayimoni bamanukanye na Satani ni wa mubari ntiwiyongereye none mwumva kuti kaziba hameze bahoraga babona raforo iturutse ino za Rubarika iturutse muri plaine bakabona raforo ibaye iturutse za Rurambo ku basirikare b'abarundi bari bari ruguru babonaga raforo wenda iturutse za Ruhije bobona indi raforo iturutse Bukavu bobona indi raforo ntayi nukuvuga ngo aho barazungurutswe ntayi indi raforo bashobora kubona nta ndege yo bazanira ntayo bagemurira amasasu ntayo bazanira ibiryo ntayo bazanira nta buriki n'inkomeri zabo ntaho bozicisha kuko ugarutse usubira uruhande uturutse kaziba usubiye ku ruhande rw'ibumoso AFC rafite niyo za Rubarika n'iriya za Kibuti aho waje imbere ni za Nyangezi AFC rafite wasubira inyuma ni Ruhija aho muza mwumva abatuwangiza abantu batahazi
nibo bahafite ingweshi niho bahafite ni ukuvuga ngo Kaziba yari sigaye hagati ibintu ni bibiri ni ugupfa cyangwa ukamanika amaboko barayamanika tu nico gituma abasirikare b'abarundi bo bamwe baraye babonye ko nta kindi kiri bukurikire nta handi bari buje bamanika amaboko baravuga bati kandi amategeko y'intambara kubera ko AFC iza amategeko y'intambara kimwe n'abari yigeze ifatira muri Noro ntabwo yabishe kubera ko abasirikare bamanitse amaboko biremewe n'iki kubera ko abasirikare bari professionnel turashimira bari abasirikare b'u Burundi bamanitse amaboko n'abasirikare b'intwari baza bazira politiki itari yabo batazi ariko babasha gukora iki gisirikare kibigisha ngo nutsindwa n'uwanyu musirikare uzamanika amaboko kandi nawe nagufata ntakakwice kuko bari abarundi ndayishimiye ashobora kuhava n'ubundi ejo bakazafasha Kongo mu bindi bintu byiza bitari biriya by'intambara. Amakuru rero ya Kaziba akaba ari ayo ngayo. Amakuru yandi ahari nayo abasirikare b'abarundi bari muri kiriya ca Rurambo ziriya za Gifuni na za Kamidoki bamaze kumva ko intare za Sarambwe zarenze bakamenya ko Ruvungi yatewe nta handi bashobora kuba ramforo yawe yaturuka bakamenya kuko Kaziba yavuyemo n'abandi basedo babo bahari bahaboneye ibyago bakamenya ko n'ubundi AFC yamaze gufata abasirikare baciye mu rubarika batinya ko bashobora kuzaca iremera bakazabafungira hano Murenge bakaburaho banyura ejo bakaba barashinguye ibirindiro baraye kuri Kagabwe abataza aho ngaho ni ukuvuga ngo bari mu misozi imanuka Murenge ku iposta izamanuka yika hariya kwibarabara kandi iyo ubonye abasirikare bavuye mu birindiro ingabo ziba ari ingabo zatsinzwe zihunga ntiziba zigifite umutima wo guhagarara cyane cyane kuko ntanacu babananamira aho baba basiga ababyeyi baba basiga hariya bafite abana babo babarinze n'ubundi bari bakidobza hano baba bajiremera umwami w'Iremera ntabashaka umwami w'Iremera Nyamugira yarababwiye ati ntabwo tubashaka rwose mwebwe mwaraje murabo kuduteranya leta ya Kinshasa ifata ibyayinaniye ikaza kubidusukaho nimureke kuduteranya n'abanyamurenge abiremera barafura rero biremera barifuza gukorana n'abanyamurenge ico badashaka n'izirangabo z'u Burundi zibateranya n'abanyamurenge ari bo baturanyi babo ni ukuvuga ngo ubu nyine abarundi ko bararira ico babonye uzi gutsindwa kane batsindiwe muri Nord Kivu batsindiwe Mwenga na Kamituga inkomere zabo ko zirajabore kare tibanafite n'uburyo bosova inkomere zabo nibura ngo indege yabo izizitore ntabwo bafite abasirikare babo bari Kaziba gisirikare cyabo nta buryo nibura cozana yindi raforo ibatabara no kubabwira ngo mwigwarize zabaye nkazanteramo zo muri side zabwe zo muri none guco bafasha ngo namasengesho ubu nyine ngo ikinta abasirikare bari Burundi bofasha bari yababo bari za Kaziba n'ahandi usibye gusenga kandi nabyo ko barasenga senga Imana yabumva n'abadayimoni babumva kuko ibyaha bafite ntibuvugana n'Imana ntibasubiremo rero kandi nje numva ko hari abamaze gusubira inyuma n'ubundi abonda bashimira cyane kubera ko nyine bamaze gutahura yuko ntaco bari gupfira bakaba bahisemo bo gusubira inyuma bamwe n'abandi rero nabo bakiri hariya muri kiriya gihugu bakuremo akarenge kubera ko aho ubu bigeze nimba Ruvungi yabaye tombe nuvuga ngo uduce turiya twose barwaniragamo za Kiziba za Rurarika hose hamaze kuba tombe ni ukuvuga ngo Ibuvira hagiye gufatwa Ibuvira imbare hagiye gufatwa abarundi barimo nizasoni n'ubundi zamaze kubafata ariko naho kugira ngo zikomeze ziyongere nibatahe nibasubira inyuma nuko n'abasirikare bari bavuye za Bijombo n'abariko bava muri amuco hagati abantu baza babesha ngo baraja mu Rurambo ahubwo ko barerekera mu Mitamba berekeje inzira ihunga Rugabo yarababwiye ngo bazovogera Tanganyika nibagira ubuhanya bagasanga hari bagasanga Kavimvira yafashwe Tanganyika bazovogera cyangwa bagume basoma amazi kandi ganti bazo yakamya ngo bajabuke kandi nashatse kubabwira ko izobamira kandi yivogera Gatanganyika yego kandi tubafite kwizera nko kwa Mosi ngo bazoramburamo inkoni ngo icikemo kabiri bagujije ibyago kabisa ico tugira ngo tubabwire bimaze kumenyekana tuzatubwiraga ko nabaza bazumva abantu bose bazamumva amakuru tuvuga ikibabwira ko iriya ntambara yiwacu yari komejwe n'abarundi
ubu nyine mu Rugezi ni amahoro, Minembwe ni amahoro, Mikenke ni amahoro, nta mupfurero nta muwembwe yawutere. Bamaze kumenya ko abari begamiye ibiti by'ibikenyeri, kandi wizeye ibikenyeri biza bishira vuba, biza bitwikwa n'ubusa. Ukiraho ngaho hari commentaire nabonye ivuga ngese ni nkaho yatwibutsaga ngese harya ngo ya masaha 72 Munega Ntama yaha abanyamwembwe ngo mwomenya yatarashira. Ikibazo ayo masaha 72 ya Munega Ntama wakwibaza ngo se nyirayo ari hehe? Nyirayo ari hehe? Bazaca umugani mu Kinyamurenge ngo uza wiringira ijosi ngo bwaca reka kubyarira umwingo. Munega Ntama yarazi ko abarundi yazanye ari abasirikare bakomeye ntaco babasheganya, kandi atazi ko basubireyo muri ziriya nzira, basubiyeyo mu nzira igoye. Reka nkubwire bwana Joshua, iriya plane ndayizi. Ni ukuvuga ngo intambara yageze hari yiri none se uraka nkubaze, uratekereza ko Burundi bushobora gukaba province ya Cibitoke cya Rugombo ikayikaba no mu Minembwe cyangwa na Mikenke? Gute kandi itazohashira abaturage babo, tihashira abaturage babo. Aho irafata intambara ari yaba muri Kongo iyambutse Burundi n'amarase bumvikana na leta yabo? Ntibishoboka. Baraba bagiye kurwana na leta, igisirikare kiraba kigiye gucikamo kabiri gishinja le regime iri kuri leta kuzana intambara itari yabo, bakaba bayizane mu gihugu cyabo. Ico gihe ntibobyemera. Baramutse banabyemeye, president aramutse anabikoze, we azavuga ngo biri ahura avuga ngo u Rwanda rwabateye, nta gisaso cyavuye Rwanda. Aho kandi AFC nayo yaje gutera ibisasu ari we wabanjije. Ko muri bico kintu cyo gisobanuye. Wavuga ngo u Rwanda ariko rwamuteye, u Rwanda ni rwamuteye, yateye ibisasu baramwihorera, ariko ibisasu biturutse ha kontrolwa n'inyeshamba arizo za AFC zirkwanya abarundi kuva muri Nord Kivu, zikaba zibagejeje ku muryango w'u Burundi ko barakomanga ngo hodi tufunguliye. Ndirimbo hari indirimbo zivuga ngo yapigwa hodi kwangu mugeni afika akiniomba nimufungulie, umande umeshuka kichwani usiku na nywele zake zimelowa maji. Izo ni AFC zigenda mu ijoro zitaryama ko zirakomanga ku Burundi ngo imisatsi yabo ngo yaritoshe, kirabwira Burundi ngo tufunguriye. Ariko ngo akinguye ngo asaze, ariko eleza mambo nuko. Tunyarukire i Washington DC hariya mu gihugu c'Abanyamerika, aho hari hahuriye abaperezida ku butumire bwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu baperezida bari bahari hari Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, w'igihugu cy'u Rwanda, hakaba Ndayishimiye Evariste w'i Burundi, hakaba Samuel Ruto wa hano, ndetse na Gisekedi Chilombo Beto w'i Kinshasa. Ni ukuvuga ngo tutarageraho, reka maze nkubwira indi nkuru. Ni ukuvuga ngo abasirikare bari Rubarika, abasirikare bagwanye Rubarika ubu nyine bageze mu Irangara. Iyo bavuze mu Irangara kiriya gihugu utakizi, bagiye guhereza umuhanda uzohuruka hehe, uzohurukaho bita za kuri CDC, uhita urukira hehe, uhita urukiraho bita mu Kirindi wabahaye umuhanda wa Bwegera. Iyo Bwegera kera bazoba bataye Rubarika, begereje hehe ni Bwegera baje Ruberizi. Cyafashwe kiriya niki cyashanyaguwe, niki intare zazirira intumbi y'inane ku musozi, zezishanye zezituruko zibonye cyane. Buriya Kongo nukwibaga idafite position kuko ingwara ziri ahantu hose, ariko ikintu cyakinezeza nta kindi cyakinezeza kuko intambara iri muri la plaine bunyine, aho abana b'abafurero bagaza bazamuka ngo bagiye ngo kwifotoreza ngo iwacu ngo ko baratera Abanyamurenge. Ubu ngubu nibategereza bana Ruvumbu na bakaruba bakora ama space na bagakunzi na banani na uriya undi bitamo muri Amerika n'indanya baki ngungwa nibazega.
alo nibaze bavuga iki baraza bavuga iki hoya uriya mugabo ntikonza uri muri Amerika nazega avuga iki cyangwa Oscar uyu nguyu yoretse kuja muri Canada ubaherutse akagaragaritse gushimuta ni Metro Oscar nazega ze gutanga ibirego ko Burundi buhaye buagress shuti bavandimwe tubabwiri nta muntu wazi ubwoko bwe wagize amahoro tawe yego waruvuze uti tugende Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika ejo igikorwa cya mbere cyiza cyabanjije n'abanyamurenge bayobowe na Douglas Kabunda bwana Douglas Kabunda nticara ndeka gushimira buriya kandi abantu bumva mvuga gutyo sindanavugana nawe ariko imirimo iravuga niyo gushimirwa imirimo iravuga Douglas Kabunda imirimo yawe iravuga ejo abasha guteranya abanyamurenge bameze nka Chagester yavuze ati muteranya abayuda bose bari Yunani abanyamurenge bose abaho bari harabanimo batega indege amasaha n'amasaha baragenda ngo bashike kuri White House harimo indege plutôt harimo imodokari zibiri zari ziyibyapa bivuga ngo ubwicanyi bw'abanyamurenge ni buhagarari babasha kwigaragambya ubwo White House yamaze kubona ko abinyigaragambyo baje batuma abayobozi baza kuganira nabo no kubabaza ibibazo byabo no kumva memo yabo no kumva karengane n'ibibazo byabo ibyo bimaze kuba mu gicamunsi haza kubaho gusinya mbere yo gusinya Perezida Kagame yabanje guhura n'abadepite 20 mukanya ahura n'abadepite 8 mukanya ahura n'umudepite umwe ushinzwe ekonomi naje umudepite umusenateri ushinzwe ekonomi muri Sena ya Amerika aramubwira ati hirya y'aya masezerano mwamuza gusinyana ndashaka ko Sena ya Amerika niyo izifata ibyemezo byanyu mico Sena idashatse president azagikora ndashaka ko tugirana kooperasiyo y'ubucuruzi hagati ya Sena ya Amerika na leta y'u Rwanda ngewe nawe nkuhagarariye Sena muri Amerika mu by'ubucuruzi nawe nka president w'u Rwanda ndashaka ko tugirana amasezerano y'ubucuruzi muri amasezerano y'ubucuruzi uzico basezeranye bemereye u Rwanda kuba rwobona indege ihagurukira Kigali muri Amerika ubundi wahoraga bava Kigali Addis Abeba ikabona kuja muri Amerika noneho baboni indege izazi ihagurukira Kigali ije hehe muri Amerika nukuvuga ngo bino bihugu byose bya Afrika Central byahoraga baje gushakira indege za Ethiopia dahe n'ahandi bazaza burira indege yani Kigali baje muri Amerika indege zazikura abagenzi hano Nairobi ibanzi bajana Kigali batege babone kuja hehe muri Amerika songa mbele tu karibu kufikia amani yetu yego bamaze kugera hariya mu cyumba cy'amasezerano babanza kureba ngo amasezerano ico yavugaga muri ari amasezerano haravugwa iki hari ababona bavuga ngo amasezerano ntibamenye ico bagiye gusezerana dore ko nubundi ko ushizemo igihugu ca Kongo masezerano yose utaramenya iki yarimo uhita wumva yuko ari amasezerano yo gushaka amahoro hariya muri kiriya gihugu yego noneho ngo baje mu masezerano habaye mu gitondo mbere gisegetata amasezerano ahindurwe aya meze gutya tuyasinya abandi ati aya niyo mwaje gusinya hadahindutse mu ijambo na rimwe gisegetata yangaya nta nyungu yajirimo bati ubundi nta nyungu yagomba kugira binafsi hakwiye kuba inyungu rusange gisegati wagasaba ngo iwe yazasaba ngo igihindurwa bafate AFC bayigire ngo kimwe na ADF na rubegimwe kimwe na FDLR ngo zose zizamburirwa intwaro hamwe ico nico yazashaka kandi ngo asubizwe ubutaka bwiwe Kagame atizije ubufite none ngo amara gushikati none turasinyanye nyine ukuyanditse amasezerano aravuga gute n'amasezerano basinyanye yo gukuraho ngo intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ariko intambara y'u Rwanda na Kongo ihari bayita ko ari intambara y'amagambo amadiscours de haine intambara y'ibitutsi aho u Rwanda Teresa Kayikwamba ahora asabira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano iyo ngiye igenda ihagarare ngo u Rwanda narwo rukuro systeme y'ubwirinzi ubanza systeme y'ubwirinzi y'u Rwanda ariyo yagoye Kongo
kandi itarinze Kongo irinze u Rwanda. Kagame igora gute Kongo wa mugani kandi nta cihungabanyijeho kubera ikibazo basaba ngo u Rwanda rukura systeme y'ubwirinzi babatere se kandi igituma igihugu cabo gitewe ari ukubura kwirinda. Barashaka se kwibuza Senegal devagation rufungu ukinguye imiryango nuko naho Gisageta kabaraguye mu mutego ukomeye aho yemeye ko afite intera hamwe bagomba kwambura intwaro. Bati ingira aba ya mbere urwa aho kandi akabari itangazo rya FDL ryasotse rivuga ngo ntituzamburwa intwaro ntituzona zirambika hasi tuzarwana kugeza ku wanyuma. Kandi zikaba zirefilitire mu butegetsi hose kuzikuramwo niho kumena amata hasi yamara kwivanga n'ubutaka ugashaka ngo urakuramwe amata atarimwo umusenyi cyangwe atanduye biba bigoye ntibishoboka. Nuko amasezerano aravuga ku bukungu, amasezerano aravuga kunetraliza imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga iri muri Kongo ariyo FDLR na ADF NALU. Nico gituma haje mu Bugande bushaka kwa ADF NALU aho icyatumye haza mu Burundi nuko bavugamo Red Tabara ko nayo igomba kwamburwa intwaro. Bamaze gushika ngo bashike ku y'ubukungu basanga y'ubukungu yanditse gute ubundi bukungu ngo ni 100%. Basanga ngo Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo Amerika ngo izagiramwo 50% y'inyungu. Hanyuma u Rwanda nirwo garufite uruganda nikarwo rufite mure nirwo ruzohurirwaho biriya bigori ari amabuye azayungururirwa i Rwanda. U Rwanda ngo ruzogiramwo inyungu ya 30%. Kongo ari ifite mwari amabuye yose ngo izagiramwo inyungu ya 20%. Gisageta ati noneho isi irashize ko murana ko amasezerano shobora kuyajana kaja kuyerekana muri parlement nkavuga ngo nasinye 20%, u Rwanda 30%, Amerika 50%. Ariko aho ngaho ubona atari mukuri ni gute urabona atari mukuru aho ngaho nukuri kwa ni kwa kuri gakagarakaza gashaka kutagira ico kukimaze ukuri kwari kuvugwa mbere kwari yego ariko kumva ngo nimba ibiri kuvi wawe ubifiteho 20% abandi niba bagiye kugira nukuvuga ngo uko katurebegeranya k'abahinzi b'ibigori kugira ngo n'abantu bose bavyumve nukuvuga ngo muri Kongo niho hari umuri musarurwa mu ibigori mure yo kubihura iri Rwanda ariko Ruganda inkono yo gutunganya iri yafu yahuriwe i Rwanda ngo ize kuvamwe ikintu kizima inkono yareke amashiga yo kuyareka ari muri Amerika. Nukuvuga ngo abaryi bari muri Amerika, abasaruzi bari muri Kongo, abatunganya ibyasaruwe bari i Rwanda. Ariko urumva ko ku muhinzi kuri uwo muhinzi ari kurenga ari kufataho make none ni kubwenge gabwe mu ngana ubwenge bwe bungana ari amasezerano ari amasezerano nta muntu ukwemera kuyasinya usibye umusazi nyine yarayasinye ariko nawe ntiyayerekana nukuvuga yakoze ubushize yarabivuze ari Buraya aravuga ati daboro ati turi mu kugenda gukora amasezerano atari force ikosa yakoze yarayasinye nubwo atayerekanye ariko muri archive birabitse sinyatire y'ibirahari kandi wasinyega uyerekane cyangwa ureke arasinya nubwo ngiyo ahubwo yivumbura nyine ko asanzwe yivumbura akareka no kuyasinya naho kuvuga ngo kuyasinya warangiza ukayahisha uzinyungu biriya bihugu bifitemo amabuye y'imbwa amabuye ava za Rubaya amabuye azova za Tuangiza amabuye azova za Zanzibira amabuye azova Shabunda amabuye azova Kamituga amabuye azova Igakangara mu bikarakara ayo mabuye yose afite tage azambara azamagenda ari amabuye yera atariho amaraso president yari yasinyiye ubundi Kinshasa Gisagati yicaye hari kirombe gihaba ahari ibirombe byinshi hafitwe na AFC kurategera ico Amerika yazishaka niki nugusinyana Gisegeta banza byemere nibamara amabuye ava muri este bayatwara dafite kizinga cyangwa umukanyari bama bayatwara rongorongo ntabwo Kongo izongera gufata indege nguje kurasa ntabwo izongera gufata drone nguje kurasa Tuangiza kandi yamaze gusinya ko amasezerano y'amahoro n'ubucukuzi bw'amabuye bigomba gukorwa nukuvuga ngo akigurishije gatatu
ubwa mbere yakigurishije yinangira umutima akabona ko inzira ihari ari ukwica abaturage be. Icya kabiri yagurishije igihugu munsi yamba ingabo z'amahanga yazizana ntizize kugarura amahoro akaziteza abaturage be ngo nibice abaturage ngo nibwo azabahereza ngo amabuye y'agaciro. None ya mabuye y'agaciro yarageza agira ngo azogereho 100%, ubu ngubu yasigaranyeho 20%. Ariya ni amasezerano azokubita muri parlement ya Kongo. Parlement ya Kongo bakama bahinduka abasazi, bamara guhinduka abasazi iriya nani iri platform yagize ngo ne iriya platform yiwe ihuza amashaka ikabira sambaguritse, kuko d'abord Martin Fayulu ntazoyumva, ntawo yumva. Nanje sinayumvishije ndi nawe ntiwumvishije ari wowe aho turangiriza nanje sinayumvishije. Abantu bose baza bagira baza batubaza batese nkamwe abanaliste, murabona ko hari amasezerano hari inyungu Kongo yafitemo habe na busa. Naje gucuruza pizza habe na busa taco Kongo yafitemo, ahubwo yafitemo igihombo. Iyayungukiyemo ni Amerika n'u Rwanda rufite uruganda, na Amerika igiye gufata no mabuye yose yaturagaje mu bindi bihugu ikayafata, ntagiye kuzongera gutwara no mabuye kidaciye muri Amerika. Hanyuma iby'amahoro barababwira ngo ikintu kijanye n'amahoro no guhagarika intambara muri Est muzasubira Doha. Kandi Doha Gisekedi nabyo mubyibuke yaravuze ngo nta brassage nta mixage, ngo arakeneye ngo AFC ngo mu gitondo kimwe ngo uzorambika imbunde ngo namara fata ziranteramo na mama imaya bagura n'abasirikare b'igihugu. Ico ntigishoboka aho ngo ntibazosanga ubutegetsi kurategera. Kandi mu masezerano bafitanye nayo ayo bita ngo ni principe des accords, bavuze ko hazabaho gufatikanya gucura impunzi, hazabaho gusangira ubutegetsi, hazabaho kwegereza abaturage ubutegetsi. Ivyo byose ngo muri make Gisekedi ntahari niyo 20% ntahayikuraga, aho ubwo butunzi buri niho AFC ni naho herutse izo 20% n'ubundi zizosigara hariyaga ntazozaga kwimba aho AFC azimba AFC muhagarikiye ntibishoboka. Ni naho herutse nasubire muri pizza, ni naho herutse gukura muri budget y'igihugu afata Nord Kivu na Sud Kivu akuramo muri budget y'igihugu. Ni ukuvuga ngo abatekereza balkanisation, ubundi buryo balkanisation ziba n'ubu ni yikuririmo yayikuye muri budget y'igihugu, igiye gukora ibyayo, igiye kuba twirwaneho mwigwarize. Aho arayifashije igiye gutanga amakontra y'amabuye y'agaciro ni yatanga, kuko ni yafite Amerika izana amafaranga yabahereze batera imbere bubake leta bayubake. Icya gatatu parlement yiwe yamuteze umutego ikuramo ngo nta mixage na brassage, kandi bizi ko batazamuhereza igihugu kabamuhereza kado. Ibyo byose ni ibibazo yigwirije. Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1, ubu nyine abanyabuvira abakire abantu bose bishoboye Buvira bashoboye kuba boshika i Burundi cyangwa Tanzania bakaruwa inzu, ubu batangiye guhunga kuko bazi ko intambara hariya barayizigeze hariya iba yashitse. Bumvishe ko ingabo zabaturutse ruguru izari zibarinze ruguru zihunga muri plaine naho ari uko hameze. Ni ukuvuga ngo Uvira mu minsi mikeya ibyo bazaga bita ko ariyo ngo ni usigara umutima wa Kongo uraza kuba umutima wa AFC. Kindi tutibagirwa kushimira no chef de cité wa Kamanyura, aho yaravuze ati amureka marimere hano turatuye AFC ininze umutekano. Turashimira AFC, turashimira Madubi y'Umurenge, turashimira Intare za Sarambwe, turashimira Kodonanga, turashimira Vice Cordo Charge n'Economie Dr Freddy Kaniki, turashimira Bertrand Bisimwa umunyapolitike bikahava uri mu gushika gacanga Gisegeti bakagenda ari janiwe bakagenda ari batatu bashika bakabazinga. Amakuru yacu nakagenda kagaruka haho hasi. Ibyo tuvuze amakuru arimo na analyze arimo no gutekereza uko intambara izagenda. Nawe ubwawe ushobora gutekereza ngo se na utanga ibitekerezo ukavuga ati ushingiye kuri uko wayibona wogira ico uvuga. Amakuru yacu nakagenda kagaruka. Bye bye.